Kita check benda yang mudah nampak, which is dia punya dashcam. Bila kita cabut power dashcam tu, out of nowhere dia punya reading untuk current draw tu jatuh. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni kita ada sebiji Velfire AGH 30. So kereta ni kat sini sebab apa? Owner suspect kereta dia ada current leak. Cerita dia ialah bila 5 hari parking ataupun dah dekat seminggu parking, dia nak start balik tak boleh, kereta kong. So dia suspect kereta dah ada current leak. So dia bawa lah pergi kedai member dia. Member dia cakap current leak ni datangnya punca daripada GPS tracker yang dia pasang dengan kita. So daripada side kita cakap macam tak logik bang, tapi okay, tak apa, kita minta owner datang. Bila owner datang, first thing yang kita buat, kita check dia punya current draw and confirm memang ada current leak. Apa reading dia 450. Patutnya kena bawah 50 baru normal. Ni tak normal. So bila dia cakap GPS tracker kita, so kita cabut kita punya GPS tracker. Bila kita cabut, reading tu masih lagi sama, masih lagi ada current leak. Kita check benda yang mudah nampak, which is dia punya dashcam. Bila kita cabut power dashcam tu, out of nowhere dia punya reading untuk current draw tu jatuh kepada 10 mA, 20 mA, which is memang normal lah. So bila kita tengok reading tu dah 10 mA, 20 mA, kita pasang balik kita punya GPS tracker and kita check lagi sekali, normal reading tu, tak ada masalah. So dekat sini conclusion dia ialah GPS tracker punya power consumption tak cukup pun untuk buat kereta ni kena current leak. Kereta pun dah settle alhamdulillah. Owner pun mungkin akan ambil petang ni. So untuk korang yang mungkin ada facing the problem yang sama, kereta kong ke current leak ke, mungkin boleh tinggalkan komen kat bawah, ataupun boleh PM kita lah untuk dapatkan bantuan. InsyaAllah kita tolong dan kita bantu mana yang kita boleh bantu.